Uldat buha panamu na maurda Yesus Kristus. Paraga baliwal dia kayayi ta acara pameringo ati ta channel YouTube Hilu Anakalang YKB bahasa Sumba Tengah. Pada bata baca na renungan yayi malah kata habayang. Allah ama mama ayung taang majaga. Mapauha pamalanggia nangaramu terahinaya. Mula naka bamayin namu ma walung talak na malapalapahu lapa talak naya. Iraka piak na niya mabaigama tamagaluli jagat hadona. Higulu na mauri tarahinaya buhang makapatingi rangu yan pulungum. Woga makanamu mga naati ya kakapihalama. Woga makahilurang raihi dan karakapiak na bamarangu yan pulungum. Dangu kampeku maka bampahalaku ya tamurukuma. Mula ni mur Yesus dia kadika napmanima. Amin. Uldat buha na renungan da duta terahinaya tak dekia walung ta buku renungan wasiat na judulna na muruk tak dalu munapiku. Walung ta Injil Matiusu kawodu dumbul tilu. Bajar habul tilu, lapa tak bajar dumbul walu. Napa pata dada, yaka na bajar dumbul walu, na mawina na lingna. Taminau jalan nyemi, tahabali, mapade nungim, baitami. Takanau da, binuwa ingune mairak, madakaluk. Injil Matiusu kawut dumbul tilu, bajar dumbul walu. Tak kamus besar bahasa Indonesia, na artina na munapiku, iya yaka na patana na tau na madapat denung. Na pawuda na heke, na parama na heka jale. Na munapiku, na kadua da denengora da. Heke tangora, takahaingi taatina. Na tau na mamunapiku, na pakabailanya na tohawanguku, di dana piaku, bana ita na malangtaka. Na tau munapiku, rahigehana, bana ite, na kurajakang na naolina. Taka dana piaku ma, bana ite, na kurajakang wikina. Ta Injil yayi, mor Yesusu, nakaritik ha na pata da tau parisi dia kada guru agama. Na pata na napita tau dangu lali kalung ia. Takanau da na pada ita tau dangu lali binu ya mairaku. Meranau na kana ko bawai inu na mawarahu tahabali. Takanau da na iraku atau narati na pada orang ucetu kakak. Tahabali na manadang ubaite. Takanau da na binu wai nguri dangu mawaw. Olibuha na pata na mamunapiku biha jala bana tubu. Bana da dilay duta tamuru kuda. Tapengu duta bata pamanada detanya na pawudada. Yaka naparamada hainginut taatida haingiwali. Napawudada bihe baheke takana maing taatida heke ya. Na akibatna biha bata pamarau ya lay mauri na ul dapat tau. Mai kanamu kata namu ya kaya nabani ni maur Yesus tatau parisi ya kata guru agama. Abitaka kibada di tau munapiku. Matanya kana pata munapiku. Wude kana padenungu. Ramai kana patubangu. Dang karaka piakuna. Bata iru loda yana tau. Bana pahalaku yana malangtaka tamurkuna. Amin. Malakata habayang. Hilyagam umauri ba makahuru kara tahagamu terahinaya. Bampao ha pamalangu ya nangaramu. Malangu mo ka umauri.
mula bamwoga meka na pulungumu trahinaya. Pamula maduga meka taati manya mahatau-hatau. Kapiku piakuna bama pahalaku ya tamurkuma. Abmadade tau munapik. Dang kampiku wuda nampalang takang kamarama yalaya nampadeno. Mula ni Mor Yesus ya kadikan nakmanima. Amin. Uldad buha di naunaka na renungan terahinaya. Abi bula kinya bami like, subscribe, ya ka bami pabarinya. Ya ka tau minau ka ulbuha, merjala kain na ka bami dikidu mami, bami wewarnya na pulung. Nyemi ya kana ya ka be. Mor Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.